uthi kwenze njani no naba betha amasonda wefoni hawu kuzoqala ngamasonto emoto yami ukuthi izinto yifana ngoba phela nalo idixa amaqakala abafani nobuso kahle nje emdletsheni thina iVan asilithathi serious ngoba into yamakhehla uyabona nje ngikhumbula kahle sisezingane sasilikotela thina iVan sisezingane masibuye esikoleni elinye iVan la ngakithi ela driver ikhehla la kwangema lalibhala ukuthi impigogo sasilikotela lithi liyathetha ikhehla sihleke sibaleke iVan nje mfowethu angikwazi ngathi ngiyiserious kangaka ngiyinkosi yomculo kaMaskandi kuthiwa ngihamba ngeVan le nkunzi engihamba ngayo mina ubhobhodla amabhounce awunayo indawo ukubambelela ufisho omkhulu lo uyayibonela nje nawe indaba yeVan ugedle angazi umhla ka2 amanye bathi abayi lezinto lezi akumacinga nisafuneka ubaba wakho ngoba usekhona wama ngaseka akachaza ukuthi